Lillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Kwesi mafundi watu wa babatu wa dadatu wa nashohatu wa namawanzani, kaadatina yaumi aljum'a si hanzarike wadzima rieshe dezizane holiho habahatimbi entia hatu ema khatibu ngamzambondo nema mufti nema kadhi kwa tula mhawa hamba izobikao deza lazimu zamba. Abogo kwa lelo bwatukufu sikusudi ni jebanu njeni onese yauka alhamdulillahi wa shukru lillahi bayani jaalia nilo mengoni mwandu waika yao waono mapesa wasubiria ngamjaalia nike mengoni mwandu waika yao Mwenyezi Mungu hawambie kemuonombi na mzizie amrishane njema mharazanembi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar harudi harambia walitakum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Abonge ngamuhimidio Mwenyezi Mungu ngamumshukurio bayani jaalia ndo mengoni mwandu waika yao zitawari ulawa ridezilo aritende bahanu no iliriwanie wa ulawa faina miti mji miti jowa mzaya bapale miti mji miti jowa mzaya aimani miti mji miti jowa mzaya wawonti pia Desire njaparumona Abdala njaparumona wawonti pia sha eza wahunda mimi ngamsikitiho no wana mawafubarini ngamsikitiho no wandu watola muhazini ngamsikitiho no wandu waula wahafabure ngamsikitiho no wandu watawa waluhule no wawazaya izo tijabanu nihimide Mwenyezi Mungu nishukurie voya jua ya ukana tijua bangu ya ukana ngamjola piziwa ngamjo ulawa wanamo wenji kwa tutsaha wambeza kweli watijohonda mrawa wala piza au watijohonda mrawa wakazanrabo na minga mjua ya ukana ekaka mjadezilo anyi mafundi tukabonga nyima laika nyima fundi watu kamjala piziwa hau kamjatula Facebook tukabonga nyima laika yabo mdaza kamtuambeza kweli mtijoambweza hanyu ekenga mina rongona zamba ashake na undejeza dingoni hokani sikini ya mdia tulo hafu ya tifungwa engeso ntipi ya riju harihimi rivaya ritanka bambonzi ngarireme yao azalile koti basi haina mdia jorongoa ya atojo wa uwa wafipi hata ya ridunge sirabaki ya ritimizi shaifo wake wangu walitakun yo amri na ngabo aya zinji Mwenyezi Mungu ya kaulani dhulma mzima ndani na subuti yambe ya ukane zenogo zijirio bonti juu yabo kabati mrudhulumi wa washinda hunde haki yahe haukema juji ngwa saidi yao o walone zemali wa wanika na nyina mjwe ya ukana yafunga tumu uo haono ziyo vanu mmono malaba ne matui no wajufumu azali hawarenge hawa baharilia na mmone majamvi majipi na wantipi hawarenge hawa baharilia no ili wado mdailia na humsaidia aina hali ntidaba nti chuya ukana nikeka ni hundu yamba azesibu uche bangarjodo urenge bagarde bantu bagarjo huba mna biye yabo bangarjo hunika mnajao shatambashe wallahi faina wo bane mwana hangu haulo wahafu na nijimete place ya ukaramba woti islamu woti mu'minu emndu bakoizo ya jozanza ka 20 manyanya yabo holiho usikwa jana umji mtukufu wambeni wakaufunga tumu ya ushukuri yabo watuka umji wa hauriki watuka wala wa roho jaikoni watuka wala wa roho je ya fufuni je ya faiswali umji mtukufu wambeni Mwenyezi Mungu ajo wahifadhi nemiji ya hatu yonti pia wakaufunga tumu shakira lillahi subhanahu wa ta'ala wayawavukisha hamade tasua une ashurau bashufu wakawona kanindu wakati nabii wahao yavukishiwa yabo batu side wa aula watu rishukurie ila tumu ya shukran wumjiunu eze twabia sala wazira ndo harumu mji mtukufu wa mbeni kabati fundi ya subuti ya nyongo wa yamba ukana bi ayi dhambin kel krimu ekrimu daibi mbeni wa meriti warendwa zila mwangamiza mwana hao shujaa watwania wadaani mjali nunga mdenda wazinu bahinyi maulamau na mwambeka komori kwa tudulumiwa timali tihazi timbahindu sha ekangaba ya ulawa injustom kemro ha ulawa batina ukana waka haki ya ukaya ulawa kemro tolo hazini bure kemro hafungwa bure kemro hadulumishia ukakaja hunda lapita ya mangali ekezeno go izozo ntipia zikahuja ngamzio nawe yabo wandu watola umhazini ezemali tungo safihilo wandu wahibi wa mo banki wala wahibezi dabu zao wala wabo ezemali zao izozo ntipia ekanga mziona kwa mtuzamba ba Mwenyezi Mungu
haisahari juza ezijoka uhunda madwalimu au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamba ukana inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu kana udhuluma da mshwana damu do ajidhulumu yo anwa'i dhulmu edhuluma ngiyo namnanga edhuluma ngiyo namna bili ngabo dhulma ya haho na Mwenyezi Mungu kana wa man yata'adda hudud Allah faqad dhalama nafsahu hamba uti lemba hindu bomoza tumu bareke ngao mwade yoke ngao msafara hamba uti tereke jao hamba uti hibe uti fanye jao yabo ujo fanye zeno hizo uomri ya dhulumu na hunu hamba innal ladhina kafaru o wandu wafanye ukufuru washirikio eli watu o ulevi warohitwa ezina o ukalizi emasahiri innal ladhina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Mwenyezi Mungu kana waghfirlia wala kana waokoa. La yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i. Mwenyezi Mungu kajibiwa omdujibeni wa yarira illa man dhulima. Izo ramba uzinu dabora dhulumi wale mana nafsubuti mlobanu ni lapizao na wewe Mwenyezi Mungu yanika endo kwa hiyo harudi haba alam yatihim نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يزيزوبيهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هم انغاميزوا ولقد أهلكنا القرون من قبلهم ريانغاميز زي قوم ويكاياو زيندازي وتندي لما ظلموا وقد وجاءتهم رسلهم بالبينات نهو إليسي وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرم إن نمنا وانرواجو قوليبا. إذن وزن سبيهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم من أرض غابوا بانواجو طول أريطول أو نتوعدن في ملة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ريتول كرنكو جو رجال من سياحة بحرين وننا دلوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين. إذن غوزا جيرسيوا هارما موزي وموليدا مروها مانغوسوما موليدا بمتانا بكاتينا موينجي بكاتينا نفاسي هندي هفوما ووزاتي وارهو رابونتي. إذن غوزون تيبي يكاباتي فوندي يهوندا جيرو يسوبتي يباوسو دلمين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. Ifo Mwenyezi Mungu ataungamiza wandu paka wabeshe wandu hajahamba tijau kwa wandu wakwa jaishili yatulu alaihim ayatina wama kunna muhlika alqura illa wa ahluha dhalim. Kabati qawmi iko sufure eketudoka o wandu waloniyo wadhulumiyo wajahadu biha wastayqanatha anfusahum dhulman wa ulwa fandhuru kaifa kana aqibatu almufsidin. Ammono na mangaliyo wandu wakautimba zena ino dhulumu no regeze mali kabati la pitali kabati unono kabati msomo waua wandu wafungu wandu watortura wandu kabati wambutija ngwa hibaweze mali. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا kabati yodimiyo wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa biha hasibin. Mduna dhulumu mduna hibe zenogo pia wajozifanya Mwenyezi Mungu ujo wa hukumu eze mali mzihibao o wandu makali yao eze masahiri miyafanyao shirka o wandu mavioleo eze mvinyo mzino sa wandu ya eze ngo izo pia Mwenyezi Mungu ziono harudi hamba huni ya ukana awalam yasiru fil ardi fayandhuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi عمرها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Kabasi ujodini nyinyi wanyi to jidulumu heze to bia mzirendao nyimdema ole koti nyiwa hezgelegele mjwa ya kwa nada mwanwai. Haya lelo ngabo tremblement de terre, lelo ngabo inondation, lelo ngabo cyclone, lelo ngabo ouragan, ezongo zozo tipia lelo ngabo majanga ngabo ntaya, ezongo zozo tipia Mwenyezi Mungu amba fakullan akhadna bi dhanbi haina qaumu litoka wipinise hasibabu dhambi la hao sisi ngasina masahiri ngabo liwatwi ngabo ulevi ngabo riba ngabo wandui ngabo israfi ngabo mrohitwa ngabo mtorture wangu ngabo ndabo ngabo dhuluma kabati dhambi litiona hunu Mwenyezi Mungu amba fakullan akhadna bi dhanbi ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هارودي وقع القول عليهم بما ظلموا فهم نتو إذن pia wakauzira da Mwenyezi Mungu hakikisha hizo hamba sababu za dhuluma za hao yabo aina mtu anafanyizwa tukanza wama ya'malu minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Eke ujokangure dozema katidhulumu ngu amini basi kaduka na harara yode mahala sisiri liyo karija mndu kaja viole mkarija hilia mndu karija shangari wanona wandu wandu ngaramba utijao ifo bake mtima yambe ukana tijao hizo mdendao walitakum minkum ifo bake mtima ndani yambe ummatan yaduna ila alkhair wa minamje namfanye unruwe namfanye uadili namfanye mahaba
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر harudi hamba waman adlam mimman iftara ala Allah kadhiba edobi idolimu emafundi warengeze ayangu azikausa bana problem ya goto la pizza ngamjojo urenga basi mtila pizza na mtoba uso msomeze aya zinu batina uvumbu ukawazali wanramba uo faharide do uo wandu wodo hibo wodo wode ushiriki wodo fanye jao na mtivumbu azali na mtuamba woda bido fanyo mdumie systemu ya ukana oandwaji wa elewe pia ukana dhuluma yotinjem na mbebu fahazi ya ulevi bo fahazi yo piragi bo fahazi ya uidi bo fahazi yo ushiriki zia na mtoka hama ngamnivumbu wabo ekakwelinga mwanao shakabati ngamodomo unjiliana mwamba ngammanili yao dini ngamsoma maulida na hizo zonsi pia na nyinga mjuao izo wandu wao wafanyao mwarenge mhanto usoni kamtuambia hizo ya bidii wambilo wahamba inwaba khutba mawdua na mwambe discours d'actualité, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Ezijirio hinda baba sen ngo chikovumbwa Palestine ka Palestina ulawa tu ulawa komori hunu Mwenyezi Mungu hamba ukana aman adla mimman iftara ala Allah kadhiban ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin ezela za Mwenyezi Mungu ngezijoendelea owandu bokodo wa dhulumio haizo sisi ngasibanu ngari wanao ngasina confiance ya ukamtume sallallahu alaihi wasallam hamba thalathatun la turaddu da'watuhum wa andu wararu ezedu azao kesina ureje al-imam al-adil imamu lo muadilif e azali muadilif edwa yuke naida bahan was-sa'im hina iftar na mndu wikayao hafungutu muwe yafungu wao mndu mbadunwa wa da'watul madlum na dunwa ya mndu boko hadhulumiwa dunwa ya mndu hadhulumiwa yoyo ubali wachao direct watuftahu laha abwabu samawati direct inji wa yaqulu rabbi wa izzati wajalalati la ansurannahum walau ba'da hin he puissance ya hangu wallahi ngamjo sovi wandu wao ngamjo nike haki ya hao ittaqu dhulm namdora dhulm fa inna dhulmu dhulumatun yawm alqiyamah baduluma yo geijo wasuli chamdum dati to neglige no kana tsatina de hata jiri fatire de haja utira amange wattaqu shukha fa inna shukha ahlaka man kana qablakum namndeleye ngamona umsiona mbakana alla safaku dima'uhum wastahallu maharimahum wandu watkautadamu worenga wasadu wandu no viole unsuru akhaka dhaliman umtume arudi ngorambi ukana namnusuru wanyanyanyi boko wadhulumio mmazie watidhulumu au madhuluman hau wandu boko wadhulumi wao na manusuru faqala rajulun wakama nadam ya hamba hindi ya rasulullah ewe mtume sallallahu alaihi wasallam unsuru idha kana madhuluman rambari nusuru boko ya dhulumi wao أفرأيت إذا كان ظالما جاي كهذلمو كيف أنصره أمر ظلمو غم منصروجه هذا قال تحجزه جاي بديو أمزية يتفاني ظلم أيه جاي بديو أمزية يتدر أو تمنعه من الظلم أو مرزية يتفاني ظلم أيه فإن ذلك نصره أبوهم نصره أو كابهم ونسب الظلم ثلاثة ظلم زيهنا من الرارو فظلم لا يغفر الله غابو ظلم بقول يغفر الله من يزم يغفر لي وظلم يغفر الله وظلم لا يتركه فاما الظلم الذي لا يغفر الله فالشرك يوبكم يزم يغفر لي يا ظلم يوبكم دو شرك قال ان الشرك لظلم عظيم واما الظلم الذي يغفر الله فظلم العباد انفسهم الظلم بكم يزم يغفر لي ديكم دو ظلم undaba ufanya ndongo kutashinda wafanya Mwenyezi Mungu ajua kama hujidhulumu ukahamba utifanye nufanya wa amma dhulmu alladhi la yatruku Allah fa dhulmu alibad ba'dhum ba'dha hizo Mwenyezi Mungu boko kazinjia hizo boko mwanadamu hadhulumu mwanadamu hamadaye basi unaonesa inna Allah la yumli dhalim hatta idha akhadatu yubuli ya dhalim wadofikiri bala halelesa 2030 2040 hizo zontipia unumtume sallallahu alaihi wasallam haba la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا باي بعضكم على باي بعض وكونوا عبادا لله اخوانا نمكي وانروانيانا lelo ezembio sahao ngamona haina je viens haida bale kewe imrwada ula kibasi ngwanilio fakiri washa mdada bigu haruma mvyo ya mtahe angalie kangu shida ya mrehitwa abonge ezeno izo zontipia ikabla lazima haina manada muislamu ya njie kote inu ya releye ya onesi ya ukana zintongo boko zabidi usikwachana bwa tukufu hautimizi bayo ntokanza nionese ni wandu bokomjwa ukari ulili warifungwa karna ujwa identity hatu shamtu hamabanga mfanyo maulida Mwenyezi Mungu jueze ni yazahanyu ya ukema ulida yao mjo amrisha njema mjo amrisha uadilifu wanahanywa fomo barini watazanywa fianti za wandu ezero zontipi anga mziona obo maulama mdaza kamtuzamba ngabo wandu walila pisao
Ngabo wanama wajua ukangwa wajua ulapiziwa ikewa mbeze ngozini. Wajua utole wa aibu ikewa mbeze ngozini. Wadaza. Sheka mimi kamlapiziwa uhamba utirongo. Ngema na mtoja marongo pia hindibo. Sheleke mdezi wa majuja udasa. Na mjemdogo nyoti pia ekemdeziwa mdo subiria. Shanyu wandu mdo haram tijua lapiziwa. Kamtu subiti mabauso mria uwa wandu hafa. Shao kontreri ngamu imili yao. Ngamu mreme yao koti. Ngamu edo mumlalika jamala laoni. Aboge tika ujaba nuskwa lelo njeni mwene seni ya ukana. Ngamina mudamu nji ngamina wandu Mwenyezi Mungu harambi harume Qur'ani hamba afana ja'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun engar joka urenga mafasidi mamujirimu makriminali na masanse eri wafanyise na wandu wekayao wanu wanadamu waadilifu wa aminifu ngamzambo bano usiku lelo ya ukana Muhammad Ali Swalihi Alias Mamadu ekahafanya dhulma ngabo hizo mimi mtu shaka mjokana yeti kriminali chema kriminali wanu warauhitwa mzalo hangu njamona yafanya utovu adabu hawia lapisa wandu Shafi wa ben Sharafa njaparo na ya ukana hamba haibi ya mrumba hindu hafanya ukemenda wandu wafu hawabajamu haina mduga ni matambi ya hae shami imi ngamjokana o wandu wanu otija azali otija belu otija jihadi otima kriminali ngamushili yao basi ngabo manadamu toi manadamu oi ngamonesoni ranzi izo yanzi habanu ilimjuwe na mmone zeno yanzi hatifanya video juzi inde de commentaire yanzi habanu na mmone manadamu oi na msomendo ekenga mmona ndo na mangalie banu na mmone zeno yanzi hayao yo de video naifanya juzi halafu na mmone ngabo toi paramda karina mzade toi tena bahe atena bange hule ngamonao mzade wezo yanzi ezenuko ya zanti ya indanti ya ukana ilazimu ya mwananyasi fahardini mbabufu ya tundwa ni mapsikologo na mapsikatre wahodari wahoulemengu almuradi woi haisa halata etanzi ngabo mraji yanziha ari do mlindasi yanzi ya ukana Frank Said Abdallah tena bange hule na randrazi fahari harudi hanzi abantu ya utana almuradi woi yaba abo ekazinu namba uzinu woi ndobi woi Power Frank Said Abdallah Frank parle Said Abdallah woi ndobi utumju wa shele so woi mna ijomba mumtuje boko ekaenge mndro ekati Shafi wa ben Sharafa na Mamadu atodo habari kama numira toi hadota tazana unafiki hata to ya benwa mna ijomba we na mumrambu wenro mna ijomba hama mna Mongoli nge Faransa amuma biokana bo mna ijomba nga we Faransa ngono ngo imagino wakati Hamada Gazo Emmanuel Macron tujudubisa wanduja huoneza hunra emotola ya ulawana teri oshio ekango saidio mimi tambia wa ikoni fahari tambia wa ikoni kana na mzio widi wa uhuza plasi mrudi mdofanya ndugu za tulasi mimi fahari tambia wa mitami uli na mzio ulaba wa ukamwede madozini siwa mimi tiba uso ikoni tamba tijau wakwaja wandu hafaja wa mtuje wakwaja wandu hafaja tije usfaji hadina ndobi bomna ijomba weshio neti subiti wa ba uso tamba tijau wa ikoni na mitami huli mijimi humili ya maulama una mafundi tisubiti tamba tijau ekabo mna ijomba ezerongo njomba ho azali ya zirendao ngondo wa mimili ye batiba usoba nga mwano nambi nga mwano na dhuluma ngondo wa jitataze jo udofanya sinema ya ukanani angaliwa amdo angaliwa baka mwano no ushenzi no una haramu neze twabiambi no firaji no ulevi mlonu yode mana ujomba ukanana nangaliwa ngami wahangaliwa inge mzaza hangu wakabana habari sijo mposhe itwa inge ngufanye zitwabia za habari wangu wa ulawa wafu mzaza ho habari hende hakauzina mimi ikoni tiba uswa ikoni tambanga mumdhulumu yobo wa ikoni haukaka mna utakuza plasi maduzini muuze plasi hamboda mzirenge mwede madozuli za wandu wasaya eko wazihula wapasha mwede Faransa tiba uswa ikoni tiwambia tamba wa mitamihuni na mziye ngampata wandu aibu hokaina usiku watolo juha matuyo jamba kwa mashioni gala wa juhanda mzini sani tiba uswa mijimi tukufu miili na laya tiwa ba uswa tamba tijau engawe mru mmewari ino watuahirishiwa basi ujo subuti ube uso wamtuje wambia azali na lukumani ukazia izo urendao bati chau azali kabati president ya ngwabo arumwe dunia Hamada webo azali ezinwe bana tifanyisha windu shauja ujitataza uka banu hamba weti CRC da hubi wamru kwa telefoto la hawali kaza salinu Frank parle da hubi wemnafiki
Frank parle womndu ya joka hamba ndrongo yake Frank ya subuti ya mbeza kweli arumaizo yambao shati mnaijomba mnafiki hamadawi wekuono manadamu mwiha Shafi wa ben Sharafa. Shafi wa ben Sharafa yetibwiti Shafi wa ben Sharafa hakabo haonu kamna azali we mndu mnafiki we mndu wa ikayao hasiyahe utotrahise wandu awengekenga wana wandu watezao mi endalibe wandu wajwani poshe hitwa bami memala na kasa banu njakirejeni ngoni mi mitichu hamu miti sirumere banga mmano no firaji wa hanyu ngammano no pede wa hanyu ngammano no ulevi wa hanyu ngammano no katili wa hanyu ngammano ne madhara ya hanyu ngammano ne swala msimenya ubo mshenzi ekenga wana wandu watezao tindami banuga muwono izo ambao mnaijomba ngamuwono izo ambao mimi ikoni na mitami huli mjini emijiyo yo militi ba usotambati jawu tambia funda Abdurauf ya ukana wewe doktori unisomo emana shewa Ahmed Gazo jirani wa haula hafubu Abduraufu Abdullah Omar doktori wa Imam Shafi kutasubiti wambati jawu tijo jibi wanganga mikaribu no anizaya tijo jibi wanganga mina mapesa shantina ndanda renge mapesa auna bali daze ntivungwe Ahmed Gazo kwa haulawa bahariga mtu komunikiwa ralijana na machana maidi yo de difference ya hanguna ni do ukana ngamuhimidio Mwenyezi Mungu ngamshukurio bati subuti tiba uso wa shenti tiba uso na haramu tiba uso wa nafiki tiba uso matui hamadawe bodabala mati udamba naangaliwa bati tiba uso ga mwana nani kutina bairumbi kutina binadamu ya uko wana nyungu afao mobari na usiku wazata nyungu afao mzela pitalisa Dar es Salaam na Bushini na Senegal izo zonti pia ngamtuonao ishode shatongeza ndo banule ndo nambao ngabo mafundi wengi wafanyoli watatu misirini ngabo wandu wengi wahiba mali za misihiri ngabo wandu wengi wahiba wambango atrotwani kama liweda zao ekenga mina aibu mitoka na aibu jwa doniyo shamiti krimineli miti pede miti jilevi miti mnafiki wa hadha yaj'alni an ahmida Allah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu in akhda'tu ekanga mina madhambi fa as'alu Allah an yaghfira li ambo Mwenyezi Mungu anighfir li umuman kabati manadamu to jambe wayani tulumu zemali wayani hibiye dhahabu yangu wayani renge ya chao yode difference yangu kayabo ujitataze udojita ukawe mstaarabu emabani hao gawe Faransa kutuona ina mda wadilifu kutuona namna uaminifu kutuona namna ndo yeshio shango saidio dhuluma go saidio haina rongo waika yao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hazilani ujawjitataza we mrwa serse bahari wa mumtuje ba Allah mama duha kana yezitele tisomutire je Komori njaparo mimi njaparo ndo hao mimi Fakharuddin o mamatu ushilio nabo hakana yezi wandu wakaula haunyongo ematui wakusoma hidu wakaujazayo sijoshinda nisaidie mamadu wanasoma na Komori sijoshinda ya juokana ngena moto ya soma moto kadri hauja ndakana haja naye winti na rongo shati jibi wanaye bahaono ya ukana bajoti ya damu wonti jubala hamba ntubuli ya bati damu habuli ya azali katika ujoka zangu tukofanya chao eze twabia za jiri mbedi sila ujojiwa zijirohani umtuje eze twabia za jiriswa ikoni ujojiwa zijiriswa hanyu mtuje eze twabia za jiriswa bahanu ujojiwa zijirohani mtuje jojitataze banu ndo amba we mndu msarabu urende mdedeha mdengo wana wandu kwa mtu wa fera ndo amba faraju hamu tituhamu banga mmano na washenti yode namna ya peplu ya madhalimu ya machui emigamina ngo ndo ketudo tukana ngamine ligari la hangu ngamjora bayinduni lenga myeshi alafu jojitataze udamba ukana faharina angaliwa ni miwete ea joangaliwa da wena azali bo malaba madimlo Faransa mto wone namna ya uyenshi haruma eta de droit namna ya uyenshi haruma ndini eze enazisoma bo pia izo aya zione sa udhulma daishili kenga mimi wallahi bila inga mmono wangu wafaote ngamuhoso wangu aina wakati wafamu ngamuhoso pari banu ngabo wafumbari yao ngabo waruhauze ndine ngabo ngammono ruko zinji banu basi ngambo Mwenyezi Mungu ni fe harumenzia ya hijabo Mwenyezi Mungu yarambia ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi Mwenyezi Mungu harambia ukana la khaira fi kathirin illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas faman yaf'alu dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima harudi hamba la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات منه وفضل أبوزن ويتوزون تبيا ومغفرة من الله وفضل Mwenyezi Mungu hamba yeti sawa ewano nambi no zisaidio yode difference ya hangunani abongena mkia abo mlapize ngamhimido Mwenyezi Mungu ngamshukurio bati ba uso wandu tiwana owenji watu uvumbulwa wandabo watu bwana oimrurio yati jo lapiziwa yati jo kazwa nrabo
ya tuambeza kweli basi ketizama kabwandu wanzo lapize je m'en fous intimba na ya miji benge miji tujeda nangariye o ikoni eze dahalani eze maisara eze Athmani Bomeri eze Athmani Abdul Salam engeye mitamiri tujangala zuki wangu Umar Mgomri nangare mzee wa hangu adi Nasori wangari shantina msima ndoda ye haukawa himila upande wa mfujari wewe ngo dingo ngawe manga kutuona mri ya renganti watu watamba project imafanyishia tim somo ti diplomasi ti unodo ti baro kutoka yonti shawidi na urahitwa basi hizo na kanzani huambie wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na mtulilie ba umiso wa hele fujari dinu sa kurubia ngari juhamba barambari wanene no fujari ifo yo amri yo ordre Mwenyezi Mungu amba walitakum minkum ifo bakawandu rumanyini ummatu yaduna ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar rimajishiani rimfariani rimalezani kamjaishia garjom lapizanu kanye mafujari nana igari ngasine yeze maji garjom panezi twa bo makafiri ya shonga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran.